Učimo se telugiščina. Tema lekcije: kuhinjska opravila. సిద్ధం చేయడం, Pripraviti. వండడం, Kuhati. కత్తిరించడం, Rezati. తరగడం, Sekljati. ముక్కలుగా కోయడం, Narezati. తొక్క తీయడం, Olupiti. కడగడం, Oprati. తుడిగి కడగడం, Splakniti. ఆరబెట్టడం, Posušiti. మరిగించడం, Zavreti. వేయించడం, Coreti. బేక్ చేయడం, Peči. గ్రిల్ చేయడం, Peči na žaru. ఆవిరిలో వండడం, Kuhati na pari. కలపడం, Mešati. మిక్స్ చేయడం, Zmešati. పోయడం, Naliti. జోడించడం, Dodati. వేడి చేయడం, Sigreti. చల్లబరచడం, Ohladiti. వడ్డించడం, Postreči. రుచి చూడడం, Poskusiti. మసాలా వేయడం, Začiniti. వడకట్టడం, Odcediti. మూయడం, Pokriti. వేయించడం, వేడి చేయడం, తొక్క తీయడం. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.